Ang buhang bertami beri karitu mandi diterong na pulong miri malakat hamaya. Miri buhang maperong na pulong manang kapipi arkama kama maka pepelaki na pulong laluri na hawak. Amin. Ang buhang bertami beri karitu na pulong na perong na laluri yana ruku na pieku atau na parakang weleng la urat kolohi kauduhau dalar hiwal dalar hambur pate na papatanan na weleng lan dalar hakambul tambu wawana dang baywang pemalang ni am na do bana amanuta na parakang day na pangalan yakang garay na papayam na panjang na praimi Allah langia pahangaji nama andara. Ang buhang utama miriyehu karatu. Bona ba na tao na buhang na ang nakataw palaki yan na mapiyaku laluri. Rehanang yan yaka lalu padang nanyayikin din na parakang na tao na parakang. Ia bakal na tao na yang kapangyana na uwan na papia kundungan na tao hawin. Ang buhang bertama miriyehu karito. Rukun na laawang dia na sorga bawang. Na tao hanggang na niya na ambo na papiling do makaraman. Nakawungan na rupo parukang do mapia ko kaniya lala awang. At yung hawiyang rupo na papia ko wiyaling lay alam. Napulong na pambaca na lalu iyan na paninay rupo pia ko na pawang dumat atau nama malundo. Kalikin na hintanu karena do nyuda nama badak piaku ndo mangalan na naluri malundo. Deni mo apa palaku da ndo makangalan na nana. Idi aya pada parahaya le miriyehu nama badak ain jang bunda badak jalan. Na tao na manjala nilapia ko batama pangalan niya na luri malundo niya. Buwanda ba na napausahan na tao deningo lino. Ya ba tinanong ya kai ala na mamadako pia ko yung na tao pangalan niya na luri malundo niya. Deningo ahat tao na maimba ko yan. Ang buhang utama miriyehu karito. Luri la awang yang ganyan. Pawuko lang pamunong buwanda ba na tao na maparahaya. Tao na maparahaya hanggang miriyehu. Nyuta, ndataparukang apa. Dumakatapia ko pangalan niya na luri malundo. Di ala wiki nama papia ko na nyuta tao naman bata parahaya lay miriyo. Yana anamon na ala na ira mahamon. Amin. Malakat hamay. Miri malangin mo pamalangin. Bona mo kamanima tau la pintana. Buwang gama. Lur palupa. Ano maparakang alat niya pangalan niya. At napanamo niya imangalan niya. Mata ka makanandi niya yan. Laluri na kodo-kodo. Amin. Ang umpuhan ko, ang bumaruang ba niya, like ya, subscribe ang pa-irin niya.
Kami dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.